米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌巴拉马爱迪达安南古方扎赖阿林乌，圣灵是我们的帮助者。萨利嘎嘎马布隆平安。Malazai kita milayap do suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suasta Jiyes， Ngitang-ngiten aku kuwama， tak pafrian ningda kamu do zezai rumah pahlamaay papilaos mikapod tamuanan saan i Yohani sepat kusafau atzefang enam safau tusir。 耶稣说，我要祈求父亲，他就赐给你们另一位慰助者，永远与你们同在。约翰福音14章16节。Sarikakaau u ahlingu no kawas ku fangzalai ahlingu matayar jingda i laluma no pulong no mitiaray tu tapang atamlaw ami parihalay tu falujuan no tamlaw ato mi patanagtag tu pasolin no falujuan no tamlaw ato mi palahar tu falujuan no tamlaw ta matia unika sungila ni Kristo。 圣灵是上帝的灵，在人的内心中动工，使人心得着安慰，使信心更加坚固，也使心智更加成熟，达到如同基督一样完全的境界。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，乌主任伊索go放再来阿林我阿米巴扎费伊达关难。Ato marusapat lama no mako. Do sakalumahal ko urib ako masungila. Ta maaldeng ami patakar to pinangan iso。 主啊，你差遣圣灵陪伴我，成为我的帮助，使我的生命成长，变得完全，能够活出你的形象。Pakani i taramaan nay angangan mutabang。Ji Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安